الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Allah subhanahu wa ta'ala çeksiz mahvolur Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın salamı Allah'ın rahmatı berekesi olsun. Bu yerde hazır bildik inşallah. Biz Uhud meydanına geldik. Bulacak Uhud toğusu o şey. Bulacak çoğun toğunu Uhud toğu atanlar. Bul toğunusu ayttık jana Jabal-ur Rumat dep koyup, oşol jaçılardın turgan toğusu uşul jer. Bul Uhud soğuşundan kıskaça, emi uzak süre turgan bolsok 1-2 saat vakit jetpeyt buga. Kıskaça bayağında üstürtten jеңилирээк түшүндүргөнгө аракет кылайлы. Бул жерде негизинен ошол мусулмандарга согушка мусулмандар менен кафырлар согушка чыккан мезгилде musulmanlar bir 700'ün tegereginde adam buldu. 700'ün tegereginde. Özü negizde 1000 adam çıkat musulmanlardan. Anan kafirlardan 3000 adam var eken degen kavar dukkan mezgilde kança bir münafıklar arkanda şultonluklattan kaçıp ketip kalışat. 300'ge jakını kaçıp ketip kalatagın. Anan 700'ü kalat. Uşul жерден 700'ü kalıp Peygamber aleyhisselam 50 jaçandı, ata turgan mıktı jaçandardan 50'üsünü oşol toğu jaygaştırat. Peygamber aleyhisselam janagı jaçılarga dayındaydı. Eğer sizler biz kafirlardı jеңip ketip atkanыбызды көрсөңөр dagın oşol toğdan düşpөгülü. Oşondoy ele kafirlardan jеңilip biz ölüp bizdin denelerimizni kuzgundardın jep atkanını көрсөңөр dagın oşol жерден жылбагыла деп Peygamber aleyhisselam men barып силерге айтканча жылбагыla деп катуу дайындалган болот. Анан согуш болот. Согуштун биринчи немесинде этабында musulmanlar menen kafirlardan kança bir toğu kelet. Kafirlar biraz soğuşkandan keyin kafirlar kaçıp jönöйт. Kaçıp jönөгөн учурда musulmanlar arkasından kuvalayt. Kuvalagan mezgilde anan jaçılardan kebirler arasında kebirler aytat. Karagıla kafirlardan түшкөн ganimet dep koyot. Misal anın kaçıp atkanda jana üstünde kiyimi kalat, kılıçı kalat, balı da akçalı. Akça satsa bolot. Kança ganimetleri kalıp atat. Bizge kalbay kaltat deyt dagın. Anan jaçılardan bir 3-4 öyle kalat, kalganı bardığı düşüp jönöşөт. Arasında aytat başçı kılıp koygondor. Ey Peygamber aleyhisselam sizlerge uşul жерден жылбагыла деп айтты. Алар сөзүн укпастан түшүп келишет. Келген мезгилден ан Халид ibn Walid деген эми алдын kafir болгон, кийин мусулман болгон. Ал мезгилде bir Uhud согушунда kafir эле. Ошол Халид ibn Walid аскерлер менен келет дагы арт тараптан айланып келип туруп, анан жанагы биринчи жаачыларды өлтүрөт. Андан кийин Peygamber aleyhisselam сахабалары менен арттан келип кысат. Naraka kaçıp gelip atkandары kayın arkaga demek iki taraftan kısıp kalganda ana musulmanlar mına jaka biraz arkalaydı anan arkalay düşüp mına uşul toğu arkasını salattan toğu jaka çıkıp geçti. Bu soğuştu negizinen biraz musulmanlardın musibatka biraz kıynalığa uçurusu. Emi jеңildi dep atabайбыз bunu. Себеби бардыгы өлгөн эмес, бул жерде ошол 70'ge жакын musulman ölөт. Musulmanlardan 70'ge жакын şehit bolot ушул жерде. Ana musulmanlar biraz ıza tabat. Oşol mezgilde ana musulman ve kafirlardan çoğunlar aytat. Bir gün sizler jеңесиңер, bir gün biz jеңебиz деп ошентип айtor неме кылат дагы убадасын берип, кийин дагы башка жерде согушка убада берет, андан кийин кетишет. Бул жерде биздин ала турган сабагыбыз эмне? Ала турган сабагыбыз ушул musulmanдарга bir amir шайланган мезгилде амирге баш ийүү керек болуп эсептелет. Башыга баш ийилбеген болсо, мына ушундай жеңилүү ызасын табабыз, же мына ушундай bir кылган сапарыбыз байсалдуу болбой же кылган нерсебиз жакшы болбой калат да. Ошон үчүн башыга баш ийилиш керек болот. Эми сиздерге дагы эң биринчи кечирим сурайбыз. Иншалла сапарыбыздын акырында турабыз. Эми компаниядан да анча мынча кемчиликтер кетти. Биз да кээде жашыңыздар биздин атабыздан да чоңдор бар бул жердечи. Ошондой болсо да кээ бир учурларда урушуп койдук, кээ бир учурларда катуу сүйлөп койдук кээ бирлериңиздерге. Ушул жерден кечирим сурайбыз жалпыңыздардан. Kemçilik bizden ketken bolsa Allah için birbirimizi keçireli, birbirimizi keçirip inşallah jaşnakay baruga hareket kılayı. Anan dagın bir nerse uşul jerde vakıttan faydalanıp bir nersege toktolup öteyin. Tugandar bul jerde emi kiçine olsa dagın ayılda kebirlerimiz namaz okubay geldik. Namazımız jok ele, namazımız jart ele, namazımız kemçilikti ele. Birok inşallah uşul jerge kelip namazımızды turguzduk. Uşul жерге келип пешенебиз саждага тийди. Көбүрөөк Аллага зикир кылууга аракет кылдык. Эми баргандан кийин ушул намазды калтырбайлы тугандар. Бул намаз негизги нерсе, эсибизден чыгарбайлы. Ас-сала имадуд-дин. Намаз бул диндин түркүгү.
Kim oşol namazga beken bolsa dinine beken bolur. Kim namazdan kaydiger bolgan bolsa Kuday saktasın al insança. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'din doğrunda bir sahaba kaytış bolup bir jaş yigit Peygamber aleyhisselam'dın canına şunday bir ıylaqtap kelip kalat. Peygamber aleyhisselam cenagı jaş yigitten surayt. Sen emne üçün ıylap atasın ey jigit? Al jigit aytat: "Mata abi ve leysa lahu kafanun ve la ghasilun." Menin atam kaytış boldu. Birok atamdı juva turgan adam yok. Atamdı kepindey turgan kepinim yok. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabalardan kançaсын jönötöt. Jönötkön mezgilde barıp karasa janagı atası doңuzga aylanıp kalgan bolot. Anan janagı kelip Peygamber aleyhisselamga aytat. Peygamber aleyhisselam barat. Bargandan keyin karasa doңuzga aylanıp kalgan. Anan oşol jerde Peygamber aleyhisselam Allah'a dua kıladi. Ya Rabbi özün murdagı halatına kaytar dep dua kılgan mezgilde kayra murunqa balına kaytar. Kaytkandan keyin anan anı kepinde juup kayra kabırga koyayın dese kayrada dagı doңuzga aylanıp. Andan keyin anan kayra kabırga koyot da koyup bitkönden keyin janagı ata balasынан surayt. Senin atan kanday adam ele jaşodu? Emne üçün munday akbalga түштү dese, al adam aytat: "Men atam namazga beparva eledi. Namazga kaydiger eledi." Oşol mezgilde Peygamber aleyhisselam aytat: "Kaysi bir insan namazga beken bolsa, al insanın ahireti jakşı bolot. Al эми namazga beken bolgan adam, al insan emne bolot? Ahireti jakşı bolboyt. Al insan kıyamatta tirilgende toңuz сыяктуу тирилет деген рivayetler бар. Ошон үчүн Кудай сактасын. Бул намазыбызга кайдыгер болбойлу. Намазыбызга бекен болойлу. Allah Taala Kur'an-ı Kerim'de aytat Muddessir suresinde: "Euzu billahi mineşşeytanirracim. Ma salakakum fi sakar? Qalu lem nekun minel musallin." Sadakallahul azim. Muddessir suresinde Allah Taala aytat: "Ma salakakum fi sakar?" Silerdi sakorga emne düşürdü? Sakor degen tozokta bir jay var. Sakor uşunday jay, tozok özü al jaydan Kudaydan istigfar surap turат экен. Ya Rabbi meni uşul sakorga düşürme dep tozok özü Kudaydan suranıp turат экен. Ушундай коркунучтуу өрөн экен. Эми ошол кээ бир мусулмандар ошол сакорго түшүп калган мезгилде ошол мусулмандардан сурайт экен. Силер жашоодо мусулман болуп жашадыңар эле. Силерди сакорго түшүңөргө эмне себеп болду? Алар айтышат: "Qalу лам накун минал мусаллин." Биз намаз окуучулардан болбодук дейт. Намазга кайдыгер болуучулардан болдук дейт. Бул тозоктун сакор деген жай ушундай коркунучтуу жай туугандар. Андан кээ бир кафырлар эмес, Кудай сактасын, мусулмандарды да ошол жерге барып калуу коркунучу бар экен, эгер намазга бейпарва болсо, намазга кайдыгер болсо. Ошон үчүн намазыбызга бекен болушка аракет кылайлы. Эртең тозок десе кээ бирлерибиз тозокту ушундай элестетебиз да, биз ал жактагы робот сыяктуу элестетебиз. Андай эмес жашоо туугандар. Эрте кабырдын жашоосу дагы андай эмес, андай робот сыяктуу жашоо эмес. Ал жактагы жашоо. Эми көптөгөн хадистер келет. Мен көп жерде айтып атам. Тозок жөнүндө айтылган, кабыр жөнүндө айтылган көптөгөн хадистер бар. Жылан чаян чагат, баландай түкүндөй деген. Бирок мен бул хадистерден да эң корккон хадис ушул. Адам кабырга киргенден кийин кабырга аны коюп, мусулмандар кайра кетип аткан мезгилде мусулмандардын такылдаган тапчкасын унуну ошол кабырда жаткан адам угат дейт. Караңыз. Кээ бир риваяттар бар. Ошол топурак таштап аткан топурактарды да угуп жатат деген риваяттар бар. Караң. Эми элестетиң. Азыр такылдаган үнүнү угатасыз. Демек азыр денеңизде ушул жаныңыз бар. Ушул чувствоңуз бар, ушул сезүүңүз бар. Ошон үчүн угуп атасыз да. Биз кабырга киргенде да роботко окшоп денебиз жатып, рухубуз кетип калбайт экен да. Кадимкидей азыркы чувствобуз, азыркы сезүүбүз, азыркы денебиз ошол жерге барат экен туугандар. Эгер азапты көрсөк, Кудай сактасын, азапты көрсө ушул дене көрөт экен. Рахатты көрсө да ушул дене көрөт туугандар. Ошон үчүн кабыр тозок десе, аны жеңил элестетпейле. Кабырдын азаптары тууралуу көптөгөн аяттар, көптөгөн хадистер келет. Дагы бир хадис бар. Кабырдагы эң жеңил азап адамга тозок отунан болгон галош кийгизилет дейт. Ошол галоштун ысыгынан мээ чай кайнагандай барактап кайнап турат дейт наозу. Бир эле калган денесинде ысык жок, от жок. Бир эле галош кийгизилеткен оттон болгон. Бирок ошол галоштун себебинен мээси чай кайнагандай барактап турат дейт, Кудай сактасын. Ошон үчүн туугандар, өлүмдүн бар экендигинде, эртең тозоктун, эртең бейиштин, кабырдагы рахаттын да, кабырдагы азаптын да бар экендигине иман келтиргенбиз. Муну ошону билип жашайлы. Муну ошону эстеп жашайлы. Умар радиаллаху анхунун сөзү бар. Хасибу анфусакум qabla an tuhasabу.
Siler özüңөрgө отчет берип тургула. Силерден отчет сурай турган мезгил келгенге чейин дейт. Эрте кыяматта мезгил келет, убакыт келет. Бизден отчет суралат, бизден эсеп алынат. Бизден эсеп берилет, эсеп беребиз. Ошол эсеп берген күн келгенден алдын өзүңөр эсеп берип тургула дейт. Күндө түндөсү жаткан мезгилде bir insan өзүнө эсеп бериш керек. Бүгүн эмне амал кылдым? Бүгүн жакшы амалым көппү же жаман амалым көппү? Муну ошентип инсан бүгүн 5 вакыт намазымды окудумбу? 5 вакыт намазыма кайдыгер болбодумбу? Инсан ошентип өзүнө отчет берип туруш керек экен туугандар. Ошон үчүн бул нерсени эстен чыгарбайлы. Намазыбызга бекем болойлу. Намазыбызды калтырбайлы. Намаз тууралуу дагы бир хадистерден бирөөсү келет. Умар радиаллаху анхунун доорунда bir adam kaytış bulup, sahabalar barıp al adamdı, juup kepindep, kabırga koyayın dep atsa, moynunda bir, şunday bir cılandın kıymıldap atkany görünür. Nemesini kayra kepini açıp karasa, moynuna bir cılan orulup algan bolot. Kabırga koyup atkan mezgilde. Anın al cılandı öldüreyin dep atsa, Kudayдын kudreti menen janagı cılan tilge girer. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Küvelik verem Allah'tan başka kuday çok. Muhammed aleyhisselam Allah'ın kulu cana elçisi dep küvelik veret dagın. Siler emne üçün meni öldüresiniz dedi. Menin katam emne, menin günüm emne. Men Allah'ın maga buyruğan nersesini gana atkarıp atam. Kuday Taala maga bunu kıyamatка çeyin bunu azapta dep buyurdu. Menim ne öldüresiniz siler? Al adamda suraşat. Bunun azabı emne, bunun azapka sebep bolup turgan amalı emne deydi. Al aytat 3 amal deydi. 3 nerse sebepten azaptayım bu insanı deydi. Al nerseler emne? Birincisi la yu'tu zakat min malihi. Bu adam malından farz bolgon, malından millet bolgon zeketini berbeyt ele deydi. Zeket degen nerse bilemiz. Malыбыз, koyubuzdun özünün esebi var. Жылкыларыбыздын özünün esebi var. Altındarыбыздын özünün esebi var. Akçabыздын özünün esebi var. Ошол эсепке жеткен мезгилде зекетибизди беришибиз керек болот. Жерден чыккан өсүмдүктөрүбүздүн канча болбосун 10 уштук картошка алсаңыз бирөөсү кембагалдын акысы 3 жыл эсептелет. Мына ушул нерсеге кайдыгер болбош керек. Ал эми экинчиси, бул инсан намазына бейпарва эле, намазына бекем эмес эле дейт. Ошон үчүн кыяматка же бул инсанды азаптайм дейт. Үчүнчүсү ла ясмау каулал улама, алымдардын сөзүн укпайт эле дейт. Alımdardın sözünü ukbayt ele. Mına uşul sebepten bul adamdı esep kıyamatка çeyin azaptayım deydi nauzu billah. Kuday saktasın mına uşul nerseden. Peygamber aleyhisselam'dan da bir hadisi var. La tazulu qadama abdin hatta yus'alan arba'in. Ve an umrihi fîme afna. Ve an şababihi fîme abla. Ve an malihi bima iktasaba ve ayna anfak. Ve an ilmihi bima ya'malu bih. Kıyamatta insan adam balasının butu yerden kötörülmeydi. Taqtap aytkanda adam balası 5 tozokko bölünbeyt, 4 surogo жооп бергенге чейин. Алардын экөөсү өмүрүң менен жаштыгың кандай өттү деген суроо болуп эсептелет. Өмүрүң кандай кетти? Эртең өлүм бар туугандар, өлүмдү эстен чыгарбайлы. Өлүмдүн акыйкат экендигин эстен чыгарбайлы. Өлүм тууралуу мен башымдан өткөн бир окуяны айтып берейин. Көп жерде айтып атабыз бул нерсени. Мындан бир 2 жыл алдын, 2 жыл 3 жылга жакындап калды. Şaytö medresede ertemenen tursak, keçegi nemede, keçegi umurabızda oşol jigittin, azırkı men aytып atkан, okuya aytып atkан jigittin ata-enesi da koşa geldi biz menen. Mına oşol biz menen koşa okugan bir jigit var, anın inisi kaytış bolup kalat. Anan biz menen teң tuş, yaşı biz menen teң. Anan janagı jigit maga oşodan bir juma 2 juma aldın men maga çalıp WhatsApp'tan жазып kança suroolordu bergen, em ötө taң kalgam negisi. Anam janagı jigittin janazasына эртең менен жөнөдүк, бардык. Барып элдерге жанагы ваз насихатты айттык. Элдерге мына ошол жигиттин берген суроолорун айттык. Элдер ушундай бир таң калуу менен угуп, ушундай бир угуп олтуруп, ыйла олтуруп, андан кийин жаназасын окуп, кепиндеп алып барып көмдүк. Андан кийин Куранды окуп, үйүнө келип Куранды окуп, кайра медресеге шайтөөгө кечкурун келдик. Saat 4'lerde 5'lerde keldik. Erте менен кеткен бойда. Эртеден кечке телефонду карай алган жокпуз. Келген чалууларды да карай алган жокпуз. SMS суроолорду да карай алган жокпуз. Андан кийин WhatsApp'ка келип, келген SMS'терге жооп берип, WhatsApp'ты мына жаштарыбыз жакшы билет. WhatsApp'та мына статус деп чоңдор деле билип калды азыр. Статус деген бөлүк бар. Статуска бир койгон видеоңуз же сүрөтүңүз 24 саатта өзү өчүп калат. Бир койгон видео сүрөт 24 саатта өзү өчүп калат. Менин таң калган нерсем, статусту көрүп олтурсам, жана биз кабырга коюп келген бала
3'ten 45 ötkende ertemenen özü video koygan eken. Kara. 3'ten 45 ötkende ertemenen özü video koygan. Andan keyin can üzülgön. Al adamdın videosu ötkөнгөчө biz anı alıp barıp kabırga koyup kelip otabız. Ölüm uşunday kıska eken tuğanda. Ömür uşunday kıska eken. Özümüz koygan video ötkөнгөчө biz alıp barıp kabırga koyup koyuşu mümkün eken. Ölüş elemez, kabırgada koyup gelişi mümkün eken tuğanda. Ölümdün hakikatlılığı uşunday. Maga uşunday tasir etti bu okuyaçı. Sen özüm közüm meni körgöndüğü sebebini. Oşon üçün tuğandar, ölümdün hakikat ekendigi, ömürdün kıska ekendigini kadırlap kalayla. Oşon üçün azırkı hadiste Peygamber Aleyhisselam aytat. Emne kıyamatta uşul 4 suro berilet. Alardın ekөөsü jaştığın menen ömürün. Ömürün kanday öttü, kanday ötkөzdün. Oyun külkü menen ibadat menen kanday öttü ömürün. Mına oşonun surosunu kıyamatta bereviz sözdürdü. Alem üçüncüsü. Ve an malihi min ayna iktasaba ve ayna anfak. Malыңды kaydan taptın, cayana kayaka sarptadın. Tura köpçülüğüz malımızdı adaldan tavabız. Peşine termenen adal emgek menen tavabız. Biro köpçülüğüz malımızdı aramga cumşap koyup atavız tuğanda. Kıyamattagı suru tölkele malыңды kaydan taptın emez, kayaka sarptadın degen suru da var tuğanda. Toy topur dep jürüp toy kılavuz. Elden kem kılbayın balamdı, elden kem kılbayın kızımdı dep durup aram arlaştırıyor atavız toylarımızga. Restoran, müzik arlaştırıyor atavız toylarımızga. Boydok jigitler menen boydok kızlardı bir marşrutkaga salıp ayda verip atavız toylarımızga. Müzikanı koyup kaynatanın aldığında kelingdi kıyçangdatıp bilet atavız toylarımızda. Muğordan bardığının künösü mına oşol toydu kılgan adamga jaslı öyle hiç kemiyözden tuğanda. Oşon üçün kıyamattagı suro oşol malыңды kayda sarptadың деген suro бар туғандар. Oşon üçün mına uşul suroga da dayar turuşubuz керек. Malыбыз kayaka ketip atat, kayaka sarptalып atat, kayaka jumşalıp atat. Mına oşol nerseni eske alaylı. Toylarыбызды жеңил kılaylı, israfsız kılaylı. Toydu жеңил degende köpçülüğüz aytat, emi bala üylөгөндөр toydu жеңил kılsın. Kız bergendir hem toydu жеңил kılaylı. Biz kız bergenler o asman tiregen kalındardı surap atavız. Asman tiregen mahırlardı surap atavız. Anan toylarımız oğur bolup atat tuğanda. Peygamber Aleyhisselam'dın kızlarını biliriz. Kebri kızlardan şunday bir oy fikir var eken. Atenelerdin, menin kızım medrese körgön, menin kızım 10 para Kur'an jattagan, menin kızım palanday tügünдөй, menin kızım altın, oşon üçün menin kızımdın mahırı köp boluş gerek, kalını köp boluş gerek. Eğer kızdın jakşı bolgondugu sebebinен mahırı köp boluş gerek bolgondu, anda Peygamber Aleyhisselam'ın kızlarının mahırına dünyada akça jetpey kalmak. Dünyada hiç kanday akça jetpey kalmagandaçı. Anday olboy tuğandar. Balkim Peygamber Aleyhisselam aytты, kaçan toy жеңил bolsa, kaçan mahır az bolsa, kaçan kalın az bolsa, kaçan toy жеңил bola turgan bolsa, oşol toyda bereke var dedi Peygamber Aleyhisselam. Oşon üçün atalar uğaylı, kızlarımızdı жеңил bereyli. Atalar uğaylı, baldarımızdı жеңил üylöylü. Toy topurdu жеңил kılaylı, özümüzді kıynap jüre verbeyle mi? Elimne deyt, jüre veremiz be uşinti, elimne deyt meni. Bolboy tuğanda. Hiçine bir jaşoğuzdu bir nukka kirgizbesek bolboy. Alemi törtünçüsü. وَعَنْ عِلْمِهِ بِمَا يَعْمَلُ بِهَا. Kıyamatta surula turgan 4. suro. Uqqan hayatına, uqqan hadisine kança amal kıldın. Mına uşul surodagı kıyamatta beriler. Mına uşul 14 gün boyu umra başçı silerge süylödü. Namazına beken bol. Toyuңdu жеңил kıl. Namazыңды katır. İbadatını jakşı kıl. Mına uşul surolardın kıyamatta ar birine жооп беребиz tuğanda. Ar birine жооп беребиz. Zeketіңді ber. Aytıldı barlık nerse inşallah. Kolumuzdan kelişince. Mına uşul nerselerge emi amal kılış kaldı. Bizde uşunday düşünük var. Bir adam kelip bayan kılsa, bir molda kelip jakşı süylöp koysa, moldake jakşı süylödü dep koyabız. Boldu. Bu kulaktan kiret da tiki kulaktan çıkıp ketet bizim sözümüz. Kep al moldakenin jakşı süylөгөнүндө emес. Kep oşol sözgü amal kılındı ve kılınmadı ve. Oşol bayan oşonda bir berekeli bayan bola tuğanda. Oşon üçün anı maktaşta emес kep. Kep özümüz oşol bayanga kança amal kılıp atabız, oşol nersege köңүл buraylı. Aytılgan sözlerge kança amal kılıp atabız, oşol nersege köңүл buraylı tuğanda. Sözümüzді asıra kılaylı inşallah. 2 katmını alacakta bağışladık. 1 katmını inşallah uşul jerdele oturup bu yerde Uhud şehitleri var. Janagı 70 sahaba. Oşonu menen koşu Peygamber Aleyhisselam'ın da amekisi, avası Hamza radıyallahu anh'ın kabırdağının uşul jerde. Al şu jerde oturup durup bağışlayıldan bir köröz
Ziraatla ondan keyin chiqsak bo'ladi. Az to'sib qo'yibdi. Xatmi sag'ir qilib bir xat bor ekan, o'shani bag'ishlab qo'yadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بلغ ثواب ما قرأنا ونور ما تلونا هدية واصلة إلى روح نبينا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح جميع الأنبياء عليه السلام وإلى أرواح الراشدين إمام شافعي إمام محمد إمام مالك